ku mugoroba w'umunsi w'imikino wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda abafana umupira w'amaguru bari bahanze amaso umukino wari utegerejwe na benshi wahuje ikipe ya Pari n'ikipe ya Etencelle FC. Umukino wabereye ku kibuga cya Irubavu n'umukino wari ufite ibisobanuro bikomeye ku mpande zombi, aho Pari yashakaga gukomeza guhatanira igikombe mu gihe Etencelle FC yari ifite inyota yo kwitwara neza imbere y'abafana bayo no gukura amanota ku ikipe ikomeye nka Pari FC. Umutoza wa Pari umunyamaroc Abdelrahim Mutareb yahisemo kubanza mu kibuga abakinnyi 11 barimo Hakizimana Adolphe mu izamu, imbere ye hari Shimwe Abdul, Nshimimana Yunus, Byiringiro Jean Gerber na Bugingo Hakim. Mu kibuga hagati hari Sekiganda Ronald na Dauda Seyidu bafatanije na Dao. Mu satirizi hagaragayemo Kiwanuka Hakim, Jibril Watara ndetse na Togi. Ku ruhande rwa Etencelle FC umutoza Kizimana Abdul Bekeni nawe yari yahisemo abakinnyi 11 bagombaga gutangira umukino barimo n'Ishimwe Moise mu izamu, Nsabimana Hussein Ibrahim Abdul, Iraguha Awad na George Ndunga ku murongo w'inyuma. Mu kibuga hagati hari Rwigema Pascal, Kwizera Aimable na Niyonkuru Sadat. Mu gihe imbere hari mu Kagosya Robert, Ishimwe Jabir na Dusabimana Anselme. Umukino watangiye ku muvuduko wo hejuru cyane, ikipe ya Etencelle FC igaragaza ko ishaka gutsinda hakiri kare. Abafana bari benshi ku kibuga cya Rubavu bakomeje gushyigikira ikipe yabo, ibintu byatumye abakinnyi ba Etencelle bagira imbaraga zidasanzwe. Mu minota ya mbere Etencelle yagerageje uburyo bwinshi bwo gusatira cyane binyuze ku ruhande rwa Ishimwe Jabiru na Dusabimana Anselme, bagiye bagora cyane ba myugariro ba Pari ku munota wa 12 w'umukino. Etencelle yabonye uburyo bwiza bwo gutsinda, aho umupira mwiza watewe na Mukayotya Robert wari ugiye kwinjira mu izamu, ariko Hakizimana Adolphe arawukubita awushyira muri corner. Pari nayo ntiyari yicaye kuko ku munota wa 20 Kiwanuka Hakim yagerageje ishoti rikomeye ari nyuma gato y'urubuga rw'amahina, ariko umunyezamu Ishimwe Moise ari tanga awukuraho neza. Ku munota 33 Etencelle FC yafunguye amazamu ku gitego cyiza cyatsinzwe na Dusabimana Anselme. Ni igitego cyabonetse nyuma y'umupira mwiza waturutse hagati mu kibuga Rwigema Pascal, aho umupira Jibiru nawe awutanga neza imbere y'izamu, Anselme yahise awushyira mu izamu n'umutwe. Iki gitego cyashimishije cyane abafana ba Etencelle, mu gihe ku ruhande rwa Pari byagaraye ko bagomba kongera imbaraga kugira ngo bishyure. Nyuma yo gutsindwa igitego, Pari yatangiye gusatira cyane ishaka igitego cyo kwishyura. Dauda Yusufu na Sekiganda Ronald batangiye kuyobora umukino hagati mu kibuga, bagerageza guha imipira myiza abimbere. Ku munota wa 41 Pari yabonye uburyo bwiza cyane ubwo Tegimere William yarekuraga ishoti rikomeye, ariko umunyezamu wa Etencelle arongera aritabara neza. Igice cya mbere cyarangiye ikipe ya Etencelle iri imbere n'ibitego 2 ku busa bw'ikipe ya Pari FC. Mu gice cya kabiri Pari yagaragaye ifite inyota yo kwishyura ibitego yatsinzwe. Umutoza Taheb yakoze impinduka zitandukanye mu bakinnyi kugira ngo azamure imbaraga mu busatirizi. Nubwo wanaga ku mupira wari ugoye cyane kandi wari ukomeye ku mpande zombi, mu minota ya nyuma y'umukino Pari yashyize igitutu kinini kuri Etencelle ishaka igitego cyo kwishyura. Abasatirizi bayo bagiye bagira uburyo bwinshi, ariko ubwugarizi bwa Etencelle bwari buhagaze neza cyane. Hakizimana Adolphe nawe yazamutse rimwe na rimwe mu minota ya nyuma ashaka gufasha bagenzi be mu busatirizi, ariko Etencelle FC ikomeza kwirwanaho neza. Umukino warangiye Etencelle itsinze Pari ibitego 2-1, intsinzi ikomeye cyane ku ikipe ya Etencelle, cyane ko yari hanganye n'ikipe ifite amateka akomeye cyane mu Rwanda. Etencelle FC yitwaye neza cyane
muri uyu mukino igaragaza ubufatanye no gukina neza mu mpande zose. Abakinnyi bayo bagaragaje ishyaka rikomeye n'ubushake bwo gutsinda. Ku ruhande rwa Peri nubwo yagerageje kugaruka mu mukino, hari amakosa yagaragaye cyane mu bwugarizi yatumye itsindwa ibitego byoroshye. Iyi ntsinzi ifite agaciro kanini ku ikipe nka Etencelle FC kuko iyifasha kuzamura amanota no kongera icyizere mu bakinnyi. Ni intambwe ikomeye ku ikipe ishaka kwitwara neza muri shampiyona. Urebye uruhande rwa APR FC, gutsindwa ni isomo rikomeye rizatuma bagomba gukora cyane mu myitozo no gukosora amakosa bagiye bakora ubwo batsinzwe ku rwego rwo hejuru. Uyu mukino ari umukino wagoye cyane ikipe ya APR FC ko yo wabonaga ko bari baje bizeye intsinzi, ubona ko batigeze bumvaga ko Etencelle ikipe yoroshye. Bityo Etencelle nayo yari yiteguye ku buryo buhagije, cyane ko yari izi neza yuko igiye gukina n'ikipe nka APR FC. Ku mukino wa mbere ubanza yarayitsinze ibitego 2 ku gitego kimwe. Ibi byahashyize imbaraga nyinshi cyane ku ikipe ya Etencelle ubwo yari mu rugo kugira ngo ibashe gushyira imbaraga zidasanzwe ndetse kuri uyu mukino kugira ngo ibashe gutsinda. Abantu benshi, abafana bari bitabiriye ku buryo budasanzwe. Hari abafana benshi cyane bari ku kibuga ndetse barimo bashyigikira ikipe yabo ya Etencelle. Wabonaga ko rwose stade yo yari yakubise yuzuye, ndetse ubona ko abantu benshi bafite amashyushyu no kureba ikipe ya APR ndetse na Etencelle urabasha kwegukana amanota 3. Etencelle rero ibigezeho itsinze APR FC ibitego 2 ku gitego kimwe. Umukino wa Pari na Etencelle wabaye umwe mu mikino ishimishije ku mashuri shampiyona yo mu Rwanda, werekanye ko umupira w'amaguru mu Rwanda ukomeje gutera imbere. Etencelle FC yishimiye intsinzi y'ibitego 2-1 mu gihe Pari igomba kongera kwisuganya mu mikino iri imbere. Abafana bakomeje gutegereza indi mikino izakurikira, bizeye ko amakipe yabo azakomeza kubaha ibyishimo no kugaragaza impano zidasanzwe mu kibuga. Aho ku munsi w'ejo tuzabona ikipe ya Rayon Sport izayimanutse nayo iri gukina na Rutsiro. Bisaba ko Rayon Sport yitonda kuko na Rutsiro yakaniye cyane ishaka gutsinda uyu mukino. Rero n'urugero rwiza Etencelle haye Rutsiro kwikwiye gutinyuka ikaba nayo yatsinda ikipe ya Rayon Sport. Mu gihe Rayon Sport ifite ibibazo abakinnyi benshi bari inyuma y'ikibuga atazabasha kwinjira mu kibuga ngo bakine, Rutsiro nayo yiteguye kuba yabyaza amahirwe umusaruro, amahirwe izaba ibonye y'abakinnyi bakomeye Rayon Sport itazabarukana mu kibuga, maze nayo irebe ko yatsinda Rayon Sport. Ariko rero nayo ntiyoroshye kuko yiteguye umukino kuko izi neza yuko mukeba wayo yamaje gutsindwa, yiteguye kuba yatsinda byanga bikunze umukino ku munsi w'ejo. Iyi ni Pacific Sport Official, ntibagiye gukora subscribe ndetse na share kugira ngo ubashe kubona ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Imana ibarinde naho butaha tuzongera mu biganiro byacu bitaha.